Ngibingelele kulaleli ngethemba ukuthi laphana-ke ungamusamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje ulungele-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje khipha nesenti elimnyama-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke uzangaphuthelwa into owenza njengamanje ngabe cindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba engilethele lona-ke namhlanje laphana-ke luyashaqisa-ke laphana-ke kubatshazwa-ke isihluku-ke laphana-ke owesilisa eshaya kanzima usana lentombi yakhe oluna-8 month angaluzali. Amaphoyisa afuna owesilisa igama lakhe ngu-Ernest Fani oneminyaka engu-36 years oyi-stepfather obesele nengane yentombi yakhe endlini. Intombi yakhe ibisaphumile kuthiwa usale wayiklinya wase eyishaya ngezimpama kanzima okumanje kumbulwa kwembesa enganeni esibhedlela, lo mlisa usagcwele amathafa. Lesi sigameko senzeke e-Eastern Cape. Kubatshazwa-ke isihluku-ke laphana-ke esikhulu-ke lo mlisa ukuthi-ke angashaya-ke ingane-ke encane-ke isaney'nyanga-ke ayishaye impela-ke kabuhlungu-ke laphana-ke aze ayiklinye-ke laphana-ke ithandazelwe-ke le ngane-ke zikhona-ke laphana-ke zixiza-ke igazi-ke nangamakhala-ke kodwa-ke ngeke ngikwazi ukuthi-ke ngiyifake la ngenxa yokuthi-ke laphana-ke umthetho-ke yayo-ke le ephu-ke kodwa-ke mina ngicela phansi kuma-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi ucabangani ngaso-ke udaba-ke lolu-ke bese ukwenza okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti elimnyama-ke leli khona uzokwazi uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngifakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.